Hello sobite, welcome back to EIMI THUSIM tuni hin amasa inanga jingo. VANNOIYA THEMJILNA MUN hoki BULU thala ke kapma toltha gim nei ta simlai chapang ozale na tongho chunga gillo engsit ki bol hot THUSIM pabet hongkila hom ho chu I ngai hom du hin yuji chun apula para chaina chan hin ngai thatin tem nak en ni thuma kai mehi min ko hin leka sim low school kai lo chu mingol dan in omin I hin VANNOIYA leka thim miching mithim ho ki chip no na be hi kom jang om jin I hin mihi min in ko THEMJILNA zan ni ikinaisin amasa pen chu ipe na par ithi kaya ji na thim ni kizil first education chu hi ani na in ikhoya thia pat school ki kaya graduate chai chan hi second education ai kin hi alang khana mihim te ichanin lekha ki simhen lang ki thim jong le ki cham kim lo hi lai ki ne iji chun VANNOIYA pangro kar min thang bilizo Armstrong in school hi malam future radinga kitip chu na hin kitip chuin acham kim sa thi a hin huima cham kim ampoi achuti le pidinga lekha ki sima school ki kaiding ham tin na se ni a hin la huima perfect hi lo la acham kim om lo wangin kidem tu kinoi se ki mo se na om singin e che ho se hin khangtong chapang pa be THEMJILNA muna kalman cha ki choya gabulu a toltha ka bola tu so za tampi an soi ni alang khana leka simna school kai hi chapang hung khang len ding ho ke sem pat na mun tu pi pe na hi wangin ai ki su sin na mun pen chong ai thei jin hi a chi sa kumnga ma sang chum simlai chapang khat hi alung le pan school boarding a ga dinga anga tha di si hun le agi pinin a chi nom ji pon ada sa son aga tha ji bin hi hi chum ni khan hi upma khanin adong in hi le amana seina boarding a aloi khon agua bergi che ju school pupan ama to tingle ache pa se hilowa abon che wa khat su khil ja punishment and pg dan chu sin hi chubana mi phabe min song school boarding ham a hilo le hostel hama kon aloi palo to ki wa phajiwa nisa hinne do ain kho mu chawaya usia school kai kisan song ananga jing zong min hi ahin mi tam zon wang hin ko hoi le hin ko pa ki sip do na le mi do den na ne gi hi khat le ni in form gen thi ha sa zo an ki sim do sin hiting chu le THEMJILNA muna gillo kim nei ta aga bol do ji bin hi a hi le tum THEMJILNA muna gillo kim nei ta ki bol THUSIM pa bep chu anangai khom ate a khatna University of Texas sa thilso a chi sa August 1 1966 kom chun University of Texas chu US THUSIM bua THEMJILNA mun thala ki BULU a ki kam hola adinga icha le desert pen loi khanin apangin hi it's still so hin Charles Whitman kiti simlai chapang chule masanga marina anapang pahin University iconic clock tower anakal do in hia kunchum mei thala simlai chapang ho chu longse na behelin anakap chap jing hi tusu ki mudung so in Whitman hin is a tall time cup upon masang zepchun azinu le anu zong anathan in hizovin ichi clock tower sang chungachun akal do in ko hai pa lo simlai chapang ho chu nei thal na tha khumin mi som basagi anathan in mi som thum le khat pal amsa khana hi hi chun police son chong ahin dal khuman mun vet na dinga kisim tower khat chunga kon chum Whitman chu anaki kap topi ule aluna kap khawin a pet in anathita na hi khat chuvin asu kha ho mi kha chong chu akap kha na maha je chun anadam so lovin anathikita na hi Whitman hi ucha thumla alin pen hi na ban chamin Florida muna apa khut noya ha sata hi na kumanga museli na hi zein ami hi na hen thima asam chule lungel le hin dan hoi besim ni hilo hi chuban le ama hi 1959 kuma marine hu pan le ato hoi sia University of Texas muna military scholarship hin nei do hin ahin academic lang le khalanga anathip lo sia ahin hai sa ole ichi a chu longel hung sanga izawa ichan ya mi pi chunga thala hin sa a tol tha hin bol hi chule winman le ka sutna ki mu do dung zuin ama hi alongel asan mal ting le aluchang na sata ahung na in apalo bol ding zo longel hin nei si in akitim zo si pon hi chule hichi izong chun doctor ho zong ai ki vet sa le lo le ai
KAHIN pe da nu zong se ne hi chule thu so khana chum hi ta bonga thil palu abol no ma na ki tim zozi lo dan chu psychiatrist kat ko ma zong na se ne hi a hi le hi ti a thu ho ki mo do zein atil su zowa a thi zo chum autopsy ki bol ki mo do tung su in Whitman hin so na brain tumor ane chu ki mo da ne hi chule hi ta bonga na ane ji a hi ni chana hi khan sit na ane hi dingin zong au me ne hi alang khana is a Texas tower shooting hin mi pi te chunga maha ki oda sa hilovin mi him te malabhin khwa in khoin ko pa imanawa itabong mi pi ki su khana umlo na dinga ki hil na khanin media progression ki bolen hi anina California State University atilso kumsom level na chita wagen Cal State Fullerton CSUF ki thagim na hi anamolem ho asopi ulen op de hon agel losing live ni hi Kichitil so umdan su ahile achi sa July 12, 1976 komin Edward Charles Elevekiti CSUF muna library vetu pahin semi-automatic rifle mangchan anabuluin mi segi zenin kahin ko da chanin mini anasukhan Orange County kamsunga dinga THEMJILNA mun ke bulua ke kam hola agim ni loin agisezing ni tusu kimudong zuin alawishin Lunggel ke su lo a hi lo le lung kim na so na nei jing mi khat a hi dan a ki he don ban chomin hi jil su ma sang jip chun rifle khat he ne ki choin THEMJILNA mun chu an bolu in hi zo chun police ko ma ne ki pelo ne hi chule ama hi alung bu kim lo a hlo na a hi na bana paranoid schizophrenia ti chu so na zung bu kim lo na hin dan ki su lo na nei dan chung mo do hi chule still so zo hin Alavihin kumsom lang pihi State Psychiatric Hospital anomin chule hin khota ki sema society atha luna adi ile pha leman kidin anati zin potep na ne yun ai hin om chan akhan cham ki khel de lovin lungchom lohan anena na thanai pon hi iji chun 2001 koma chu amma tu chu ana sevin tha do lovin idia ding chun ana pat sa ta ben hi ahin 2006 kom chum ama lungsil khotuna zal chum kyo khomna ahin ne kinun hele alavit apa anakapli pi nunga khat chum apa that pa go na ima amu loba amo ke tha do ding chu na nom lo na bana ichti so chung changa athile ke sukha in sung mi ten go na ki pe lo ding chu ananop lo ziun tuni gain sungkul tang jung ta ne hi athumna Cleveland Elementary School athilso achi sa kumsom di masang chun Brenda Spencer kitinuhin San Diego muna Cleveland Elementary School kai simlai chapang ho chu thalit nakabin mini nakablin mi ko zel na sukha na hi ejitil so hi achi sa January 29 1979 kuma kumsom lugu ma chapang Spencer kitinuhin upon Christmas tilpia anapi rifle scope ki to chu anaman cha aina kona aki ngwa school a THEMJIL chapang ho chu anaka hi ichi thil so chung chang thu ahin Spencer minute somni sungen me chang 36 round anaka to in chapang gi le alin pi thing ni thum to anaka khan principal pa zaw nam school na tong ho khat song anaka li tha ne hi ichi thil so zawa Spencer in Monday ni ko hi ka dei poi ichi ni ko su chu a su no la dinga itabong thilhi kapol hi tin ase ne hi is atose English I don't like Mondays kiti chu konunga the bomtown rats kiti lasa ho atose ya konchun la khat hin sim do ne hi chule he still so zokin pungup lang pi hi swan hall Spencer hi ne ki kap ton anana in manin nomen aman chong ka thimoi tin ngai dam na thumin kumsom ni lenga zen sungkul na tang ne hi is it tilso chung chang hin Spencer mi hi min khu asu bia asu sit ki hilovin kangdong chpang pepi ahin til khovin THEMJILNA mun abulun US gamsunga boina le ki cha la tizat la lungdum khoi satampi na sodo lo na hi ahin kumsom songkul atan chovin vel tampi zen egi tha do na din na tafin ahin anasan pe ta poven hi ga head din 2 February 2025 ne ge chun sa do na om na din taw na lenge na nei kinin hising zong chu an no pi kit ta poven hi tun hi school na mun chu in zo agi sam mi zo cheng tam ahin athi amang hole agi su ko hogel do na din
memorial sa kisimi na hi. Alina Stockton School ya tilso. Achi sa January 17, 1989 komsun Patrick Party kiti pahin Stockton, California kamsunga Cleveland Elementary School sunga playground atun thal na thakinin Southeast Asian chapanga anatin adang som thumzen na machang obenehi ichi KIBULU na hin Vietnam la Cambodia kamakun refugee a hum chapang ho mu ta la thet na jia ki bol hi da na ki modoin thim chule THEMJILNA mun dang KIBULU ho bang lovin ichi thil su pen hi media in chang hoiten ana SODOH alang khana hichi THEMJILNA mun KIBULU hi ilai pat ding chun gimnei le na saloi te na umin namsung gamsung pumpi an hot lingin hiji chun Federal Assault Weapon Ban of 1994 chu an omda in hi ahin media in dan selawin atung chang thu hi mi pin sumilin athu in anama opchai ta na hi alang khana thusu ki mudo dung zuin digital ka pahin menin khat linglo sungen mei chang zakhat round anakap do in mi nga in thin ana to in adang mi som tum anama changin mi phabemin tinama ha apodanen PTSD a hin khumang do loi chule adang dang digital su sia ain khumandan ki su lo phab nom do lo hi angara Ecole Polytechnique tilso numei chunga tol tha ki bolla agim nei loi ta kha chu hile achi sa December group 1989 kuma Ecole Polytechnique kiti Canada kamsunga Quebec Montreal muna University of Montreal noya engineering school achun kumsom ni lenga agotlang Mark lepin kiti pachun lukhu kang ki khuin semi automatic rifle mini 14 le chamcha khat anaki choin THEMJILNA mun chu ana BULU in numei kul pusal songa mho chu ana khenin pusal si chu na soldo in friends power numei ho chu a hopin ichi achun numei ki depot kado da la hi nang hon numei na hiwin engineering heading na hiwe numei kan munom puitin kailama konin thalahin ka pin simlai chapang numei ho si chu ana kap jengin hile a pet nin numei gup chun thina na to on adang thum chu ana machamona hi ichun lepinin zong school sunga chun awalen numei ki depot amu mo chu aban banen thadine hi mon khana chun lepinin zong min zakhat omla cafeteria sum chu agawa alunin ake senin ni pa sol mangin adang chu thalaka pumki den hi minute som ni tabang hiti a toltha bol zavin maglepinin zong numei khat chu chamchan asun lein chizov chun amale mane ki thatta na hi ichitil so chung changa hin lepinin ni som ni lege jen na kamin numei som na li anathanin ichi hi THEMJILNA mun KIBULU THUSIM'A dinga asegi channa agim nei penin apangin vanoi pumpi an hotlingin hi ichi thilsu gimne yakon ahung su cha simlai pep zong alung thimu nasata in atong khan ni pabe male ma aneke thallo zong omin hi tuni gain December go 1989 ni khwa thilsu ze hin numei theo gel do na ni khu in amang chingwen hi a group na University of Iowa thilsu achi sa November khat 1991 kumchu University of Iowa thalmang cha KIBULU na nom kidin mi ngan thin an to in mi khat ne ki su khan izabin tol that pa zong amala ma ne ki thane ne hi minamu ho seidanin thilsu petta mi thalgin chu avela ho chun na to na muna thilki suking an hi sa un a hin chomlowa physics department chairman pa ahung ki kapli zawa kona chu THEMJILNA mun KIBULU a thilsu umdan hi thi a hin head do be danavin an sevin hi chuban le heji THEMJILNA mun hungbulu pa hi amin ganglu kiti masang jep chakhana PhD graduate ga chai til khat hin ama hin achan dialam award khat amasang Kerala dinga pachom khat achan lo sia lunghanga ni chana hi tol tha bol dan in ekimon chule ichi ahin amazon dinaman score chaina muna nungchilowa Iowa muna dana lekha simding adezi a hichan hi abol dan in osin hi along khana digital su chu campus sunga gammi ka bangna chalin student tampi ki chalati za lung gimin abomin chi na thimna chilna mun chu kitha ki boina mun na so in hi chule digital su chung changa hin ganglu in chairman pale school na tong mi thum le a THEMJIL khom pi khat zawma mi nga na kapli in a THEMJIL khom pi mi khat ma anasu khan hizofin ama le ma hin kho na kilan na ki that kita na hi
tabong tilsu hin US gamsunga THEMJILNA mun KIBULU na ahin machal be sa in hichizovahin mun phawe ma THEMJILNA mun KIBULU da ahu ha omle na hi ka hedin ka chukang lu hi China kor hin USA gama exchange student a home hi asakida Lindhurst High School tilsu achi sa May tarik 1992 kumchun Eric Houston kiti kumsom ni ata school an high pahin Lindhurst High School kiti Olivehurst California muna umchu son kan le rifle akipoin anabuluin mili na tanin ni som bakan anatsukan chule hichila achun masanga ama na kailaya history jil kunga na pang awza khatsu nangzi a kale kasim anaboya kana nom hitin anakapli thana hi niti azil kong pule student thum anakapli a nasata nasu kha zovin building bang khat ason kinin mi som get jen ana hendanin nithalamin police ho koma anakipidoin hichum police son song agal mancha ho chu ala pion police custody a anapuilut payon alangkhana asu kha ho chu hospital ana puyon hi hijitil su hin mi pilung sung na sata in atong khan adein athile ke zoka in sungi te din anato ha the zengin hi tu su ki modung suyin Houstonin Lindhurst High School anakailaya yamte ha asa na to jingzia hiti a hi THEMJILNA mun na BULU a upa anala danin aseni hi hizochun September 21 1993 chun Houston chu dan balken akingoin thinachan ko na pidin athu anaki humkhan a hin 2012 kumchun California Supreme Court in thinachan ko na piding ta sana sang ta hiniyun a hin tu gain Houstonin got na chanding chu anga jingine hi agit na Bard College tilso dangkat chu hi kille Simon Rock Great Barrington Massachusetts kamsunga Bard College munachun kumsom ligina ta winlow ki dipachun college na BULU kinin meaning thina na to in mili zen na sukhana hi thuki mudung zoyin lohin semi automatic rifle khat THEMJILNA mun BULU masang jepsum na koma thalki zu muna aga ki choin hizu December 15 1992 kuma pung 9:30 PM dana campus security bu na to guard pa hin kamin hizu wachun Spanish professor pa kar sunga kablum kinin ichun school library sunga loaded student khat akabli kinin iti chun aban ban na hin tolen hichike hulubin student ni le thumzong dormitory a asukhan hizovin low in student union building sungachun police soga kontek na hi hichizo chun long kiti bailing montana akona hungkon voilin kichip thimta sophomore student jathumla athim noile bol theloi pen pa chun mini atha a mili asu kha zein dan pal ke in charge ni ki bol khomeni hi alangkhana investigation ki bol dong zuyin dan vetum hon chong ipji pen ta ichan gya hi hitlo le tol tha bolham lo hin atup zia tha a su kha ham a hi lo le amu amang alo han zia amu kap ka ma su kha ham ti wang chu ke chen pui alang khana aloi pa ho seidanin lo hin nu han na sata nei pangin thil som sagin hap ta khat sung chu akitum se eti la se bene hi akona Richland High School tilso 1990s kum ki ma Columbine THEMJILNA mun ki BULU tilso masang November 1995 kumchun Jamie Rose kiti kumsom seki a chapang masanga all student pahin Tennessee kamsung Linville kiti town neo khana Richland High School su .22 caliber Remington Viper semi automatic rifle kiti thal lamjang ta het khat lamin che ta khat thal chu anamang cha in THEMJILNA mun chu ana BULU in min in thina na to in ni khat anake su khana hi hichitil su chungchang hin Rose in school football coach pa kap ding ang got na lamin school chapang khat akap li kha in student hangsan le oza pamin adal common anasu tangon boina su ding chu na su tip ta ben hi aloi ho sei dadin Rose chapang pata le imazo se afilta vonvom ki vona music chu ho ngai mi akum ki ba pi aloi apai ho ta ki bang lo danin asebin chule Rose in agu ahin komandan ki su lo se a zule lo le ai ani a ki hlamon mi hi na pana den metal music le ki tha to na ki do na film ho ngai sang mi hi ze a hi che ho a hin alung sung ong zo si alo di ma
Ichana hi ahin su hado inaw mina hi ama chung chang thua hin dan thu ti point Rosie first degree murder second degree murder le attempt first degree murder in ngo na ne yun atol abol si dung su yin in ko asung kul tang dingin tu tha ana nei ta ben hi asomna Frontier Middle School tilsu achi sa February 2 1996 kumchun Moses Lake Washington Mona Frontier Junior High School achun class kid simlai berpi lokai taskati kumsom lali a chapang pahin algebra classroom rifle khala thalne ko hin ji polunin THEMJILNA mun chu an BULU in oza khala simla chapang ni zawnan mi tum manakap li in mi khat anasu khan zo chun jim oza te khanin anasu ta ngane hi ejitil so chung chang hin ichi chapang pahin alen bolet na ki bolin tol thana ni pui mangin go in anomen ko na zong za ni zen le kum zani le nga zen sungkul tang din atum tuma abol si tung zuin go na pi ding in thula ane tai ai hin chi ke si lokai tas in chen ke su lo zi le mental health issue ani ke su lo zin panan na sa le ne hi chule lokai tas nu le pa zong aki khen na ban zoma school mu na zong ama hi mi mu ne mi nu se ana chang jing ne hi ije chun ama pan pi dan thu thi mon lokai ta si a hil ding la poding lo zia lampi chi khila ichan gya tol tha bol to danin a savin a hin dan pin wang na la pi lovin thim mo hi tin an kha ta ve ichi til so hin Moses Lake sunga pang mo na sa ta in atong khan mi pi ten song i ta bong til so kit lo na din taw na le ven bit na message le tu chang pe ana ta do ne hi is of US Supreme Court in kum zakhat le som ge le ko zen sungkul tang dingin tu khan anein tu gen sungkul omin hi som lakhat na Pear High School tilso achi sa sangkal le ko som khol segi kumchum lukput wam giti kum som segi achapang pahin adong manu zaw nam school kai kompi aloi ni anathanin adang mi segi anasuka na hi tu su ki modanin hi chi won hamin THEMJILNA mun BULU masang chum apin nu ta zo anathanin Iji chung ama chung chang thu hi a bol sit na mun ni hi zin atum tuma go na pi din ani ka sei na hi chule ama ki ma do zo nu hin un ha min THEMJILNA mun BULU ding dan ho chu asin a hin anu a tha lam cha bang chu a hello da a sei na bana ilai ta asun ama zong ko su ko sa a palo hila in ho man dan en se ni hi alang khana ama hu apang uki thon se na wa un ham hi Grand Boyet kiti suddenly home member pa in atil si na anun luino le anu chunga pula a atha dinga til khol na anezia hichan gya wun ham in chong tol tha bol da ne save ne hi chuban le coach sungin zong wun ham in hitama tol tha bol la chunga BOLKHEL akisa ngai dam ke thuma akisi dan apon do na banin boyin in tol tha bols adanin asin chule adomanu many fi in ama chunga alung nok mo zia khen na kol ni hin so le lung na wala ichan gya chu sit na bol da min chang a sei be ki den hi a hin dan thu thi pon THEMJILNA mun BULU zoba BOLKHEL da na sei na video tep chu apo jet ne na hin so do yun ama personal hin ko boi zia ichan gya tol thana bol jing hi ngai dam the hi poitin not tha men na koi jun un ha min lung thim na na nei zia ichan gya tol tha bol da ngai dam athum chu anasan pi lovin konama mi bola tol thanin angon anu atha zile THEMJILNA mun BULU a mi atha zin atum tuma kot na pi dingin songkul na tam som kum som ni suhi ni hunama bol kim se a songkul tang ding kum som ni zole ani na songkul tang zom kit ding tin abol si dung suin got na pi din tu chain anasim ta ben hi ichi til so chung chang to so khana ki mu do dung suyen un ha bi society ke wai po na chunga lung nop lo zia ni chanai tol tha bol da nen se ni hi chule luk pu do ha min THEMJILNA mun BULU masanga anasut thua ki mu dung suyen ke hi angol ka hi poi lohang zong ka hi poi VANNOIYA einui sia evet neu na hi achai na hi tai ase hi lo le asu sa amlo tha se ka hi poi minop le milung som ho thule la he thei lo pon mi amo tha thei poi ki ta bo hon ni se la lam no wa ki bol sia tunia hi tol that ka hi chi society ka vet sa hi nei sot ole no ho zong ka sot tiu na hi vi
KAHIN ko lung kein gen te ka to in oi macham e ngai lun lung si di da e chanin oi macham kho sa na ka be in e kho sa poi KAHIN ko a ka ngai lut ka lung sit pen khat se Christina manifizong kaya ko ni na ponin ngai lut ko to na di ta e nei poi chemala in ka lai huna KAHIN ko marhundan ki sanjing zong mila tot nom na anigin KAHIN ko hi tot nom na be me hizingi ni sele e ki von e ki moda jingi society hi chika bol hi ke bo de ngo diu han e nge nei ngo diu hi aji chu ke nei ngo lo le rating sang ding hi izi jin ko sei nom khat chu kalung nom lo ji le kalung ma ji a palo ka hi VANNOIYA e vo na hi Wednesday tarikh 1997 ni le history sunim ge ya KAHIN le to ding hi tit na sei chu ki mo ne hi alang khana luk sung kul atan jovin korum sunga mi katha a ka su kha ha zo si chunga ngai dam KAHIN thu me tu ni hin pathen ngai dam chang ka hi tai iji a chu tu ni a hi koi ma hle su na mul o hi ti na chan ko na e pi diu le kanomi ka chan dia lom hi tin a sin chule Christina so kiti Wunham school driver in Seina Wunham hi mitit michin chule oin kai pon to chapang pata hin gran kiti pon a hin bui set hitin a sin a hin ai pi chu hitale tol tha chu chon sit hi jin chon sit ganadin song kula a hin ko hlung ke ya tang dingin got na pe ne tai somnani na HICHE High School tilso achi sa December tarikh 1997 kumchum kom somnali a chapang khat amin Michael Carnell chun West Paducah Kentucky sunga HICHE High School kiti achun toltha gim nei da na bol kin hi tu su ki mu dong zu yin ichni chun Carnell in shotgun ni le rifle ni blank na chunin school a ki polo din art project ball dan a ki sam chule kausa .22 pistol zo be nga ki pon ansun sunin langai na kol a ki buin pistol sat do in school pulanga taw na ma ho chu point blank range in anaka min ni thum na ka plin ni gup sen na sukha na hi ichi ki thana kon hu su cha Benjamin Strong and essay na in Carnerin thala tham ni kap zavin athal chu tola le thang lungsi tin nei thatnun itabong bolding in kakilom po itin aluchunga akot akoi do in school principal Bill Bon anga akipedo itin asin hi alangkhana English o Japan thudo na ni Carnell na hindon bot na chun kamanga kon khang do ka bange na tin ichi athu sai hi basketball diaries kiti movies a sen khatokon akilo thimina hi iji film chun actor Leonardo DiCaprio in school sunga ai motle amanga galman cha mangcha THEMJILNA mun anambulu a ahung kha do sin to kon akilo ben hi iji chun hi chi film chumi pitet anandei mo ola na the do film khanin film history a anomin hi along khana October 1998 kumchun tutan ja sapang ji fine chin Michael Carnell longbukim lo na nezi a ichan abol do da naida mathun chu ahin san pin kum 25 centi chu 2023 chan ge chu sungkul ta dingin athu asei hla na hi chule Carnell zo thona na ne his in mental health treatment anai dingin phalpi ana hi ki in chubana hichitil su lai hin Carnell le khalle tille lo ho ki koin lokara Stephen King le khasut rich kiti le khabu kha song mo don hin izi isun Stephen King in chong which a le khabu chu vel so do ta lo dingin na koi tan hi alangkhana Carnell thu do na neun itabong thil bol hi mun khat towa namu kha jingem ati ben hi le aman chu hingi basketball diaries a kamu 18 na sen hi asoma thumna Columbine High School thilso achi sa April 20 1999 kumchum senior student ni Eric Harris le Dylan Clayboy kiti 10 chun Colorado mona Columbian High School so Maythal Mongchan anabulu hunin mi som na thum anakabli hunin mi som nilani anasukholen hi digital so hi school ki bulu na adinga par ki su lu na pen na pangin a saudan chu minute som lele ko zen na lu ne hi hichia chun Harris le Clayboy te ni hin amitha ho simlai che po ho chu pathin na ta snem ten thu do na mi tam pi ani hone tin report akimun ipizia hi ta bong thu hi ado onam tiwa ake chin pon hi hichia atha masat pet kun nunga chapong khat amin Rachel Scott medi report na kimu do tung zuin Eric Harris in Scott ko machun pathin na ta snem tin adongin hi le khat nun so
Engi atito thonin anakabli na hi. Ay hin hichitu hi khonungin FBI hon ana dismissu na hi. Ahile hichizawa skola tha zo hunin Harris Lekleboy zong school sung alot hunin simlai mi nga jenchu akabli kid hunin thal ke kap zo minute nga zovin Jefferson County Deputy Sheriff chun ahin dalunin hile thal kap te ni chu agamudo chanin hichum aman zong akap le khatenin zong ahin le kap pai hunin ahin anadal lut ngampo na hi til so hung ki padam akimudong zuyin Harris Lekleboy chun Columbine School sunga thalahin kap hunin izovin school library sunga ozani le abetu mi ni zaumam simlai chapang mi somwala ni imhochu gichala tiza zain tolin aw mun ake selun hile erizong ake sen zain dingta otin chizovin simlai chapang hokomasum luku kangki hu zosi ding doon ichi hi kom lima sanga maybe up tuni a kahongle sa on hi luku kangki hu ho kan hol ka on zog seng zo si zong ding doon tin ayaw lele hunin hile kuima ading ding tapon ichun Harrison zong apai a hile tua hi kahin kapa ding hitai tin aseye tin thusu ki mon hi adang khat kina chun Harris chun adil sun library sunga table noya kon chun nunga chapang khat amin kesi barnel kit ngu chu ki selte ke che mangkhun pick about tin alu na ka pe tin akimon chuban le thusu tampia Harrison barne athama sangjip chun pathin ata sanham ahilo le ata san lohom ti thu adongi ti akimukinin abangin aseidanin hijitu hi klebo in simlai dang khat amin valence nor gitnuzo anado odanin ageseikinin hi chukyo hilobin library sunga ge selmi pabemin hitabang tudo na hi Harris le klebo in amitha sunghun chun ana habol te hundanin asevina hi tusu khat kimukin na chun Harris le klebo in library sunga toltha bol sunghun chun iget visa mi khat zohon seves ki dipa chu EP bolki sa na hi hunham tin adong hunen hile amanin song o mi kaga mo tha hun hitin a hindot bun hin hi hizu chun amani song ami tha dan hun chu anop na hlom dam le anop na adin chemcha zu a ki that zole nom zon te tin anekyo hune tin song simla a hingdo ho chun seven hi hizu minute 49 zo velin Harris le klebo in song khat ni thum tin asim hunin amani le amani library sunga chun ahin khon akela honin anaki thathon tai alang khana SWAT team member howang school sung chu analut walovin pung khale minute khat pi ananga on amani ke tha zo bovin aga lunun pungkal thumjin sulunin ata asahon alo hun chu an holun namuwa apovin hi somli channa arfat thilso arfat Germany akona hung selin Robert Steinhauser ki pahin mi modin kolhang chapang pata in head and hin ahin October 2001 kumchun Gothenburg Gymnasium akon medical certificate lem anaman zain anahai sa on hile amazon alungnat lunghana komen pula ading hin ngaitun achi sa April 26 2002 kumachun amazon kumsom lako atrin kumchun 9mm Glock 17 le Mosberg 590-12 gas bomb action shotgun akipo ulunin Gothenburg Gymnasium Secondary School so agalunin alhunin avan zo si ekikhelin ninja ho ki van na bungin ekivonin mai be ekibeen Glock 17 chu akichoin classroom zo si chu aban banin alunin waza amumu chu akapzingin hi alang khana amahin student ho kha cha na don be selovin school na tang hole oza ho chung bowa anachum thazo ding anagongin hile athala tha mi thazo minute nga zovin arfat police on ahin da lunan ichum amanjang police officer ka chu aluna ka pin anathat do in hizu chun amai tom chu akila do in ozate khat Rainer has ki pa chu anako do in hile heisyong hong do in amai chang chu abechang milin tua hinei ka the hitai tin asena hile amanjang Mr. Hasey tunia din patan titin anadon bolin hi hizu chun Hasey injang Steinhauser chu classroom on kana apulu nin kodkil khumin hile chomkha joven Steinhauser zong amma lema ki tapta na hi ichitil so chung chang thu hin Steinhauser in mei chang som saki lekhat round zen nakap do in mi som logup ana thatin hichila achum school na tong mi som la thumle student ni le police kat na zawen hi ichitil so hi school ki pulu wa ki kapla dinga
agim neile anasalloy ali cham na in na pangina hi som langa na Red Lake Tilso iti US history a school ki BULU na gim nei pena Red Lake Reservation Red Lake Minnesota na so hi atilso umdan hi hele achi sa March 21 2005 kumsom lo ku ma chapang khat amin Jeffrey Way se kitipan apupa police officer pa anathatin izovin Red Lake Senior High School lang chu anazonin apupa thol .40 caliber Glock 23 pistol le Remington 870 12 gauge bomb action shotgun akipo chun ashunin security guard pa chu anakablin hizo chun holsung anlulin thal anamo thana hi hichi akun chun amazon maths classroom langa thimjil chapang tampi umna langmun chu azone na hile kot ki kam chu amun hichin we se in chong asot ngan choi achum kot chu akam hongin hichi a mitna muho seidanen we se chun trends kot alukhu avom akivonin ponvom khat amu ki tomin sipai hobut ekisin to kavom akichen a room chu ahung loden oza pin chong ayaw dozen pathinen ayum piu hen atin hile we se in chong oza pi chu akapli pai zengin hizo vinthim jil chapang khat amin chon gaila Morris chu thalin adoichin pathin na ta snemtin adongin hile Morris in chong kata asan poitin anadon bonen hi ichun aman chong midang zo kap din nun holen hi ichitil su umdan hi Columbine High School a kithan umdan to 1 kilo zamen hi hizo chun we si in chong simlai chapang lizen akap lumin ichi a mitna mo seidanin we si in mi akap peta chun ame si bitin a seven hi hizo chun we si zong school my entrance lang chu ahung dole police on ananga ovin hichun minute li sung chu police wa to na ke kamon izovin room on kana zam luden ama le mana ke thakka na hi a government Jeffrey Way sin mi ko zen anathan in mi nga anatong khan digital su sauda hi minute ko zen na lunin a hin atol tha hi minute thum sunga abol danin a seven hi som na gup na Winnenden School tilso achi summer som ka 2019 ka in Team Creds Marketi kumsom sigi ata Winnenden Southwestern Germany muna kun husailin chapang pahin Winnenden muna masanga a school kay na luichu analunin 9mm Breda semi-automatic pistol khatle 15 round magazine khatle adang chang zani round wal may chang nakipolunin galvan vom akivonin gas maksa kipein anabuluin ichi achun Chris Marzong room alulunin thalo thapain minute ni sungin na may chapang gile pusal chapang khatsule oza na may thum anakabli zingin hi hichitil sohin hichi chapang pahin na may ho aha target na bana aluchang o nakapi ni hi hichi tolta gim na sungkin Chris Marhi chemistry classroom sunga khatveile alunin khatveile aponin trumvezian hitisun na valen chule hichi achun tudang ima seilovin na thizo gam lola ipam tibo se anasen hi Iji team jilamun ki BULU apatsun school headmaster pon code announcement na bolin mistress koma ahungi tiju iji koma chu akile langa amok kitina tupon na bolin school as a ho achi theba elata omwa simlai ho to so cha thena divin lungthim tu tein tupon na bolin hi team jilamun ki BULU minute ni jovin police officer tomin building chu hindal lunun aki BULU na chu ahung sutangon ichun Christmas zong gang chalin amun adal khan anazamin ichi achun kumsom nga na ku mate honlei bol lebe tu ma pangkhat chu psychiatric hospital maya anakabli kinin hizo chun lampi a hungkar khat Igor Wolf kidipan ahin tol chu anamanin hilai muna konchun gari atol mangtin tupi anani yin hi ichi a gari tol Wolfin Christmas koma ipidinga chapang ho khohepol ho chu na tha hamtin adongen hile amanchong anop zia kapol hitin anadon bodin hizo chun Creds Marine chong school dang kimuben line titi anagelemtin ahin le dong in hile Wolfin jong alungla mangladin tuchum be na se ne hi ichi a phachong khat achi zong no hunin so chana digin Wolfin jong car chu hampala tol lunin garia konchon anachom dain anazam do tai alangkhana Chris Marzo gari chu adang sam Volkswagen car showroom kana agawa lonin thal ana thakinin somna thumbezen anakap gingin
mini in that kinin his out on Amazon building to a dartham as it away at Talaka in he it's till so dan hotsu Mikan and the moon fona video na kap doin it's asun police on Christmas ke an kap copy that zong su biduin nan la do thain I need step zu I ki sim chumin amal ema ki thatan bidu bet chu akika do in hi it's still so hin team Christmas mi som langa zen na thatin vanoi THUSIM'A school ga KIBULU awa ki kam hola gimnei pet anga chan na in na pangin hi tu so a ki mu do dong zugin Christmas it's a THEMJILNA mun abulo ting zan chun internet na meet nam pi atha ding bam tu asin it's a chum Christmas video na bowling koi man ka bol theina na mu po ve manja kani in jin ka le ka school kai na luya ka chi a barbecue pata ka ne ding hi ka zam do the mai the hi anangai shavin jingle ka thuna sa adeu hin hiting chule ka hung kon na winendan giti mit hi ana mel chi un la ana sumit hi bintin asunen hi asom sakina Rio de Janeiro school tilso achi sa April 7 2011 komchum somni lali ata golhang chapang Wellington Oliveria giti pa hi Rio de Janeiro Brazil gam sunga tasada Silveira Municipal School kiti masanga anakain school chun agawa alunin polgit simlai horum chu alunin zana nei ten simlai sa ponghot chu zana anapin hisovin .38 caliber revolver le .32 caliber revolver chu anasatoin anakamin pasal sangin no mezo anaha targetin posal hot chu anasukaton hiji chun mi somnani na thatloin hila atun na may misom na zaga na hi. Ichitil so umnishin police officer kanamin Marcio Alvarez ki dipahin. Simlay sa pangkiso ka huzam dokhat. Aga to ka akon aga na pena school sutsu adal loya. Second floor ako na. Third floor Oliveria zu aniki kapi shi. Itun Alvezin zong Oliveria za atum. Nga tamtin. Akiang le o akapi in hile. Oliveira zong tola thun amale mana ki thatta hi ichitil so chunga maple mina pangho khanen athu asa school ga thailu na amuda newspaper asai na in banga zong thisan apalin tona chungha ozon thisan adimin hitebong kamu hi apat na hin United States na tilso hota kilobitin thusu achum anase na hi alang khana ichitil so hi Brazil ka madinga amasa pena so na his in anagimne lamdang thezing na hi chule Wellington Oliveira in Asakawa akithana lekha anada thang ayin mi pi he tegen nge sodo opon hi atuke za adanin Oliveira hi school loi paiten ananoi siwa anambol gimba nasata anagi chitna ziwa mi kitang patia na ko zioshin chule school kai khompi hofin sermon ti chu American Pie film character ho khat minazong anako ziwa chule akeng ki pai jazong akeng lampa ti tabonga pot nup na le noi sita nako ziwa hi along kana hichitil su ni masanga Wellington Oliveira in video on sima kon kimudo dongzuin kente ha sa to sin ulen naw tampin thin na to in keizong hitabong ma chu thiding ka hi ichi minoi si vet neule mi ke chip na ka to zi hilovin mi phalo bi mai san ho mi ngai lut khotun helowa mi no pho ama le ma ki beng zul ho chunga ha na na sa ho ki dowa ki tham ding hi na tin hi asom le git chatna Parkland Florida monathil so achi sa February 14 2018 kumsom nuku agol hang chapang khat amin Nicholas Jacob Carlson ki tipachun Parkland Florida mona Marjorie Stoneman Douglas High School so MNP 15 kiti AR-15 tabonga semi-automatic rifle mangcham anang buluin mi som na sagi na kaplin mi som legit na sukha na hi ichitil so hi US history adikin THEMJILNA mun ki bulu hola agim nei pen loi khanin na pangin hi ichi THEMJILNA mun bulu a mi atha zo chum krat syong chu THEMJILNA mun da lam akeng na zamin simlai chapang hola chu na zapin minin som ni zovin police on Coral Spring koma anaman tuk ta ben hi Aila March 7 2018 kumchum Kurchu mi som seki atha a mi som seki asu kha zin char sana bolun ahin khwa sung kul tang ngin khum kha nai tai
Still so zohin crossing team jilnamun bulu ding ako dan plan hola video na bola tol tha ding ako dan video ho chumo do na hi na hi som na ko na 2018 na kun tu kum gya team jilnamun ke bulu jing hi chu ke hilobin kum se in vanui atia US kama hi tapong team jilnamun kalman cha ki bulu a simlai chapong ho ki ka ma ki that hi aum jing ne hi chu chu abona ki seile sawwal de his in a comment hin ki sei thole 2018 na 19 kum sungin USA gama team jilnamun ki bulu na vel som ni leli ve ana umin 2020 kumin vel som ana umin 2021 kum sung chun vel som thum nga ve ana umin 2022 kum chun vel som nga le khat ve ana kinin 2023 kum chun vel som thum na git ve ana umin ne kum 2024 chun vel som thum du ko ve ana umin tu kum 2025 kuma tu chana din som khat ve ana umin hi vel som ni na hi ta bonga team jilnamun ki bulu jing hi ipizi le ipidinga so jing hitam iti a team jilnamun ki bulu a meithala ki kap na ji phabe ki mu do dong zugin ichi ka bulu cha pangkhang dong hol a 75% hin mi zalo mi ki noise ki vet neusi ai eng alova ki bola ki chip na ki ni si chule 60% hi pula nomji adang mi 54% hi aziza tampi apivin chule 34% hin poina asu som nomji 27% hin lungel sanbal je helole amma hin ho akila nomji chule 24% ta bong hin mi attention hol a helole mi head hi nomji ti ho hi pe ne chule hi bol sim lai chapong ho hi FBI hon a khol wa amu do dung zuyun hi ta bong bol mi ho hi middle class changfat a helole ki tumse mi bol ha sa chule kaw ka sian pasal gal mancha thamji he ho a hi no me ti mu do in amin hi chule e ta bong bol sim lai chapong ho hi kum som ni a ko na kum som ni ki ka bel ni ha hi ve hi ta bong team jilnamun bulu la achpang pen cha hi le 2000 kuma keila roland an khat kum gup chapang nu le 2023 kuma ozapi an kap kha kum gup chapang pa cha hi aban hi ta bong thil su jing hi imadang ze elubin nu le paten cha te hi na ding bonga kho khova avet tub lo ze uzong hi ki ne bible in chapang chu a hi na ding bongin kho kha le chun ate anung dia amil loading hi ekiti bagin hi chi gil lo tol tha bol chapang phe phi anu le pa ki hen in sung ki su lo a hung kon zo mi phabe momin chule ga heading kha chu hi ta bong thim jilnamun bulu ho 68% hin kalman cha hi ain wa kon a hin ki lo ham a hi lo le aso pi api apu ti chu a relative for a kona akila o hi abana hi ta bong abol lo na si u khat chu a hi ki le a thim jil naw a school kai na mun wa a ki vet neu wa a ki noisi wa a ki the wa a ki eng bol na o kona hi chan ge hi a bol dan wa ki mo to in chu bana hi ta bong bol ho hi mental illness ti chu lungchang na so na lungbu kim lo ti na nei ki zan lo po hi ti US Secret Service le US Department of Education 2002 kum chum a hin report non chule 2016 kuma US News and World Report na chun hut khana mi pi tol tha na hi adam no lungbu kim ho so na ho ti ho sangin 70% hi na ima nei lo adam se hon zo aha bol do udan ain mon ain khol do ban hi chule e ta bonga nam phu a tha ha na ki lo tol tat ki bol hi dam mo ze lovin aze uma ki bol hi lo le aso khat dinga ki bol hi tin zong ain mo do fin izi a chu ni ta bong bol ho hi ngai dam chang lwa god na pe a hi zi ve chule abang in video gi ma ko hi lo le film movie sa ko a hi kit lo le le khabu asim wa kon hi da bong long gel hin nei the da na jang mo do hi alang khat ki na US gama thal zong aning wal chule mi pin thal anei theya aman cha thei zong hi abui na khare ki ne chule hijitil su gim nei ho hi US elakam dang ki hilowin achi sa September 26 2022 kumachun Russia muna anasuin mi som la ko zen thi na na toin 11 March 2025 in zong class 8 sim lai chapang khat in chamcha in aloi ni anasunin thi na man na wang anom poi hita bang hi Russia gama zong 1874 kuma pan anom pan hitai chule Indian gam sung je nga zong hita bang thim jilnamun ki bulu dan hi anom me hi achi sa 2024 kum chun Indian gam sunga asama alpha hon demaji school chu bomin na bulu kum somnani akon somnali ki ka simlai chapang somlaki nin thin an to in somdi tabong anasu khabin chule 2005 kum chun Bangalore ko pia
Indian Institute of Science muna melhat luminin may thala ana BULU kinun professor kat nathin mili ane kesukan hi chukile 2007 kumsom na thumle kumsom la li simlai chapang mini in Euro International School su ana BULU kinun kumsom la li ata simlai chapang khat ana that kit hune na hi chule cheu keu hilovin ning kumachun Indian kamsung dithia kumsom ni chapang khat school pa ma akidal na che in a hin kho ana chan lon thamasa haptama sa belchun zakbir sing kumsom nga bel pa chu student ni in akoma hairstyle bolda na sei si jin chemche na BULU ki hodet na sa te ni kisukhan chukil achi sa thamasa langchun Uttarakhand gama simlai chapang khanin a school muna revolver khat ni po ludin ojapu na kamin na sa te in ni kisukha kinin izo chun Ahmedabad gama class 9 simlai chapang khanin senior class 10 simho khat chemche na sun kinin hitabong school sunga engset git lo na hi gampa ma konin ahung machalin igamsung India zong hotlong na hi tu chai na alang khana e ho gamsung jingjong kalman cha ngai lu a thingoi sung no ya ki sung te hi zu itabong husu the hi sin ichi the ba ikiben tu mo ngai kho ma ma na hi e ho zong na sanga oza ho dan dei lo zia gophala na kap loi student a phenga ki dal loi iti chun azal za na su in a hin tu langin ba ichingon I khang to le tabin a hin galman cha le gal ki sat ngai sanga de te hi zung hitabong husu the hin ichi theu ngai alang khan ai ho zong wa noi chon a chon hiu to gun culture zui te hi zun hitabong simlai hin ko gillo ing si na kun tul ta ho hi a lo na din tu chi in prevention is better than cure ekiti bangin oza hon chong chapang simlai ho ngai lu tin simlai chapang hon chong izil kung pi u chu za utin lungtum mul su a government job home service sama hi lo le ichi na ithik naw chu EPA man cha EPA pa chum ding bol do thi ham zo ti hi oi pi u te ti chu he pe ne chule hi ta bong solo na din nu le pa ten cha te hi a hi na bangin betu min kho kha le wen pa pending hi ga heading in ni bangin a cha ten a bol sit pa le hillo polova a koi zeun asedo zong ji a hin chapang in thil khada su sit mana vota vo ding ti na zong hi pon don selwa koi ding zong hi poi chapang in abol hille hil thima het sa ga cha a phalang zo bol lo sa ding pai a hin iti rama tu pi ni lova abol wal ting le zep the hi le zep nga yin hi a hin alam lova ilhan mana mo veya mo zep ding khilovin a hung chon wal ham ai lo le da na hin pal ke ham ting le bo amban abol ki lo na dinga veya chule pakai pathin lungdeya ga cha til khona lamzo a selet sa ding hitin ifisa bungup changli sunga chuni ki mon hi izi chun miching mithim te hiule thilsu ho akon hen khilutin a future kisim to zo te tu lai kham to ma chan asan tu dung suin ba noi gam ho zong thil tha po do le sim do ding aki chu tho on izi chun munduna emisim lai chapang hon chong chi na thim nei ho lwa imu ho hi mang chautin pakai pathin LOUPI na ding le nampi khan to na ding zo in mang chaute chule simlai chapang ho future hi e ho ko na hin tu nin pathenin ki ngai utin ki sum utin imalam hin kho le nam khan kho phat na ding le hoina ding zo in le kha simutin e hil pau izil kung pa o tu sei ngai pan izo chanavin a sei zo siu ki hil thim nan ne ute ke mata zong le kha sim namuna minoi si changa mingol e na ti hi a hin asit nan ki la lovin pathin koma kangol na kamin mo kanop no ho chu kanem pung than hi le tu nin mingol ki ti thu chang hi ta lovin nekichi se eti thu chang zo ka zan chule pan na be eina ti pau chu tu nin pan na pen khat ka hi do ta na hi ije chun ichunga mi noi si mi vet da mi thet ki chang hi pathin anga ise lu na pathin na ite som le pathinin inop na chu I hat na ingol na chu ichi ina min e noi si na chu e vet sang na zo in ahung ke khial chi na hi ije chun simlai che pang ahung khang len di hon pathin hi achung nung penin ko itin inu ipa izil kung teule isanga len le nyaw za otin pathin lungde hin ko mang lephen lo thin na chu acham no wa hum ding hi halo so pite hi chan hin tu chim chu chai utin khichi THUSIM'A SUTKHEL le khel seiwal bolwal anom kha le aneke theme to utin aba nang le biography ex havildar pungul jalam ko ki THUSIM ihin ngai khom ki do hi zein like share subscribe bol pumin ananga asingote Like,
and subscribe.